Kathacia mwanya mwiroreri wa Kameme TV muthenya umuthi tafarira ya kayuka murimi ugire eguthomithia cia kahua na ntwarikania na captain riu ndamba kumurekereria ambe athi akahe mimera yake kuria dawa na niyo fertilizer na niyo irio na niyo kire kiothe no hande na mutaramu wa urimi ni mwanake munini ni mbeu njithi ndakwirire guku tukurima turiona hinya tutigweterera oria tugakora tene tukarima tukurima o riu tukiritaya tugakorwo na mbeca ciumite urimi-ini ni muonjoria athomeire mathabu agathomera urimi agacitukania ikona bia bona wacira eguku nigetha gutaririe mbeca cia kahua ri ikuma ku nie kwa maritwa njitagwo Samuel Wachira ndutaga wira ta consultant wa kitengo kia ngirigaca hari arimi ona nona umuthi twi mugunda-ini wa kahua na umuthi turara maundu maingi makonainie uria tungihota guthondeka thoko. Tukiaria horo wa kahua ri murimi akoretwe muhinyiririku we wita mutaramu wa urimi na hasa urimi wa kahua niha arimi matereire ikinya ona tutakorora maundu manene tutakorora nyumba iria nene ri nyumba yo yakwa nini tande murimi ri ni atenjegere gukorwo gika ni handorire hari urimi wa kahua ri maundu maria manene ni kuga ati murimi ni afataire kumenya niki kirekirwo kahua-ini na niki afataire gukorwo akigia nakio akirikia season nigetha riri maria mothe marekwo mugunda-ini murimi agakorwo akimenya tariu bururi uyu ni tugaga atiriri average age ya andu aria makorwo makirima ni ihitukitie 55 ni kuga atiriri migunda mingi ni andu akuru marakorwo magithii na mbere na uhoro ucio wa urimi ni ni tukwendwo gucokia kiuria giaku ni tukwendwo ithuĩ anini tuingirire uhoro wa urimi na undu ungi ndingiuga ni haria twatereire ikinya ni kuga ati ni twagire kumenya niki turekira tiri-ini witu urathondeka kahua gaku tondu thoko ni gwetereire na kuria nja ni tumite kahua karia gakuri mugacoka ugetha thoko urapogetha thoko thoko ire tumite wethe ri irenda kahua organic ni makinya mariku uroya netha kahua gaku ikorwo organic. Good. Ta business development consultant ri kindu kimwe tukoragwo tugikania ati ni tukoragwo tugithikiriria uria thoko irauga na arimi aingi a kahua ni magukwira ati andu aingi matiragia na bei njega ya kahua uria twekire kuma mwaka-ini wa 2017 tukenjiririe gwetha ni ku thoko ino ironeka na ni atia tungiteithia arimi aitu so tugithie na tukigia na team citu ciathire na mabũrũri ma na kuja tugietha thoko kiu nikio kiari kia mbere gia keri ni atiriri na thoko igioka igituria niki tura produce marikia kumenya niki tura produce magitwira ati tukiona ati thoko iria nene ni ya kahua karia kari organic. Kahua organic ni kuga atiriri tutirahuthira fertilizer iria itafatarainie na kindu gia keri ni ati ni tura make sure ni tura take care of our soils. Hau ni hori tukinyete gukinyia haria turetha thoko na gwethera arimi nigetha tucenjie makinya maya ri no muko korwo ukimenya ndina itina ciganona i mugunda uiganona na ndirenda ikakorwo ikindutira maundu macio expertise na record keeping value ya record keeping value ya kumenya ni biashara urimi-ini witu netha tutige gukorwo tukirima uria ukarimaga karoka na ndoramenya ni atereka no value ya maundu especially tukiuga ni mbeu njithi turenda na ni mbeca turenda. Good. O mwaka ri ni tuteithagia arimi kumenya ni muthemba uriku wa kahua wi mugunda-ini kwao na muthemba ucio wa kahua niguo ukuga ni kilo cigana o gitina gikiumia koguo twarikia kumenya ni ati ni itina cigana ci mucio ucio kana mugunda ucio no tuka advise murimi ni atia mangikorwo makiiga rekodi na rekodi ici to cia kilo rekodi ni cia kuma riria mwanjiriria mwaka mwarikia kugetha mugathie pruning mugathie all the levels iria ifataraine nigetha mukinyie haria mukugetha na riu makinya kugetha tukamenya ati twari na goal ya gukinyia handu haigana atia no ni twakinyira hana na mwaka ucio ungi tukwenda tukinye hana na tukamenya ona thoko nayo iratwenda tu produce
kahua kaigana ona maundu macio mothe kinene kiamo ni ati no mwaka ukorwo na rekodi. Thank you muno. Na urimi digital wi mbeca-ini ni wira mwega, wira muhariririe wega kuma o kuria mugunda kuria twanjanirie na kahua. Na muthenya wa umuthi twoka twagathura wega, twacoka twakahitukiria makinya maria magiriru nigetha gakorwo ge kahariririe wega agaguthii kuria thoko-ini. Ni nginye tabarira yakwa muthenya wa umuthi hau uguo tutirikanitie na kahua tondu ndona ni kanene tugutigirira twakanyua. Njeta Muciri FM Murimi Digital guku ri itigwa Kayuka Murimi kuria tweranire ni urimi wa kiriu, urimi wa mbeca, urimi digital tondu tweranire kurima tokoya icembe. O kinya kimya kingi